Iha tempo badak, Programa Mundial Alimentar UFP, se promove Seguransa Alimentar em Timor-Leste. Representante UFP em Timor-Leste, Jacqueline de Groot, jornalista Sira, quinta-feira, Lorontolo, fulang outubro, tina ring rua Ronulu Racing Hat, banhira remata encontro o chefe Estado José Ramos Horta e a Palácio Presidencial Bairro Pitedili. Jacqueline de Groot hateteng, ia soromoto o Presidente República ne, discute kleang quando ba o insamak promove nutrição segurança alimentar e Timor-Leste, inclui kulia mos quando ba cantina, nebema que a Palácio Presidencial. Bom dia. Thank you for taking the time to talk to me. Today I had the honor and the pleasure to meet His Excellency the President for the first time. I'm a newly arrived country director, a representative of the World Food Programme. With His Excellency, we discussed about our joint interest to promote better nutrition and eradicate hunger for the people of Timor-Leste. Obrigada por tempo. Hoje, primeira vez, a senhora Mãe Hanessa, cada representante da Federação Timor-Leste, a Sorubos, a Excelência Presidente, onde se recolhe com a interesse muito para a segurança alimentar e nutrição. So we spoke together around how WFP can support the government of Timor-Leste to help work on the nutrition and the hunger problems in Timor. And we spoke a little bit about the canteens that the President has opened and any other activities like through the school meal program where WFP is supporting the government how to make this. Timor-Leste e a segurança alimentar e nutrição e Sua Excelência Presidente nos podia com a cantina fome do local e a recurso nós ia diri nós podia com a merenda escolar. Is that any amount that will be supported by the Timor-Leste in order to support the malnutrition? So at the moment we didn't talk about any of the details. But Supportan con la merenda di dia atividade de selo mais suporta. Reportagem Sabina Sansa, Televisão Timor-Post. Janela informação ba emogoto. Atua tem informação atual dia clio. Kita haluha. Haneham botão subscribe, like. Halo comentário no fahe tutang ba media sosial hoto.